Da. I onda ti pokrećeš. Već je krenuo stream. Namješten je da kreće točno u 8. Dobro. Evo je. Sve u redu, sve u redu. Dobro večer svima. Krećemo. Evo, drago mi je da vas mogu pozdraviti u ime Gradske knjižnice Rijeka u programu pod nazivom Knjiga na nezgodnim mjestima. Radi se zapravo o nizu specifičnih tematskih književno-autorskih susreta na specifičnim riječkim lokacijama. Cilj nam je zapravo poticanje kulture čitanja i čitalačkih navika. Financijski program podupire i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i ovim putem im se zahvaljujemo na tome i veselimo se skupa s vama na prvom susretu na vrhu nebodera na 26. katu riječkih Rastočina. S nama su večeras naši gosti, moderator i riječki književnik Zoran Žmirić, te poznati hrvatski autor, književnik te novinar Ivica Đikić. Uživajte! Dobro večer svima, hvala, se čujemo? Nisam bilo žicu. Dobro večer svima, hvala što ste došli, bravo na hrabrosti da se uspnete jedan 26. kat, nadam se da ćete tu hrabrost zadržati, da ćete postavljati pitanja. Ja sam zamislio ovo kao, s obzirom da je gost kompliciran, užasno me stavio čovjek na muke, nećemo se lagati, bilo bi puno jednostavno da je sad tu jedan autor koji objavio jednu knjigu, dobio 2 nagrade, pa bi mi mogli tu knjigu onako secirati, onako filigranski, međutim čovjek radi štošta i sve što radi sjajno. Tako da, realno, što god da zagrebemo, sat vremena koliko sam ja zamislio da bi mogli potrebati, ne bi bilo dosta da obradimo samo jedan klaster kojim se bavi kolega, a kamoli da obuhvatimo sve. Tako da, ja sam nekako zamislio da ja otvaram teme, vi postavljate pitanja. Ja ne gajim iluzija da će se to dogoditi, ali ja samo, dajem nekakvu smjernicu, naravno da ću ja postavljati pitanja. Ivice, dobro mi došao, drago mi te vidjeti. Inače, sjajna ova priča izgleda sve kao da smo spremni snimati novu sezonu novina, jel da? Fali nam dronovi. Fali malo dron, da. Evo da te pitam za početak, dijelit ćemo mikrofon, smijem li to ovako. Ajde, iskreno, jesi li ikad bio ovako visoko pozicioniran, ne samo kao autor, nego i inače? Dobro večer, hvala na dolasku svima i drago mi da sam ovdje. Mislim da nikad nisam bio na višoj nadmorskoj visini u ovom smislu građevine neke. Ili možda, ali tu nije bitno više bilo, ako jesam. Mislim da je u Istanbulu bio neki nebojar isto, ali to otprilike tako ne. Ovako reći ti, nije me bilo neko vrijeme u Rijeci, u Hrvatskoj. Zadnji put smo se vidjeli kad si Beoru predstavio u Ex Librisu. Gađao sam te nekim pitanjima. Ja sam jedan od onih koji iz publike uvijek ima nešto za pitat. Ovako, googlao sam te naravno da vidim što se tu u međuvremenu događalo i vidio sam da si u zadnjih nekoliko godina dao jedva nekoliko intervjua zapravo, a nije da nisi bio prisutan i da ta prisutnost nije važna, dapače, jako je važna. Pa ste te htio pitati, jesu li mediokriteti u međuvremenu ispunili medijski prostor? Zapravo ne, to nije pitanje jesu, nego kad se to dogodilo, to je pitanje, kad se to dogodilo?
Možda si ti malo oštriju nego što bi ja htio biti u tom mediokriteti. Više su, čini mi se, mediji postali generalno mediokritetski nego što su sugovornici u medijima postali mediokriteti. Tako mi se čini, da su nekako, da su mediji postali lošiji. Nisu postali lošiji ni sugovornici, ni ljudi, ni čitaoci, ni društvo bitno lošije, ali mislim da su mediji, da se propadanje medija, pogotovo ovih medija koji imaju najviše zanimaju štampanih medija, novina, da su oni doživjeli, da su ti mediji doživjeli ozbiljan propast, ozbiljan pad u svakom smislu u zadnjih recimo 15 godina, 10-15 godina. Mislim da je taj pad tiskanih medija i medija općenito, tiskanih i u smislu financija, i u smislu broja zaposlenih ljudi, i u smislu uvjeta rada, smisla rada, najviše, ali i ovi drugi u zadnjih 10 godina, mislim da je to dosta sve skupa otišlo prema dolje i ne vidim da se zaustavlja. Pogotovo u ovom smislu, kažem, onoga što me najviše zanima, to su štampani mediji. I mislim da je tu nekako najveća razlika u odnosu na razdoblje prije recimo 10 godina, da smo danas u situaciji da mediji zbilja su poligon za mediokritete i za mediokritetsko shvaćanje svijeta. Ne slažem se uopće s tobom, šalim se, naravno. Ja moram objasniti zašto to pitam. Kako sam rekao, nije neko vrijeme bilo ovdje. Bio sam u zapadnoj Europi. Primijetio sam tamo jedan fenomen koji ovdje izostaje. Dakle, u zapadnoj Europi, gdje sam ja bio, u dnevnom tisku nema uopće političara. Teme su potpuno neke desete. Bio sam u jednom prilici dočekati predsjednikovu suprugu Republike Irske, bio sam u tom odboru za doček i kad sam pitao kolege Irce, ok, jel mi može neko reći kako žena izgleda, svi su rekli nemamo pojma. Znači, o tome je riječ. Ali, ok, da se vratimo na tiskane medije, na ono gdje si ti voda u kojoj najbolje plivaš. Ako se ne varam, ti si još kao maloljetan počeo se baviti novinarstvom, bio si ratni dopisnik Slobodne iz Tomislavgrada. Nakon toga, ubrzo, u nekim ranim 20-ima ti si već pisao za Feral, bio si zamjenik urednice. Već sa 19, da. Što se promijenilo u medijima zapravo od onda kad si ti počinjao do danas? I kako ti se čini, meni se čini da zadnjih 10-15 godina koje ti spominješ se zanimljivo podudaraju zapravo sa konverzijom tiskanih medija u elektronske medije, elektroničke. Što se tu zapravo najviše promijenilo u pristupu? Dakle, sama pojava interneta na ovaj način na koji se pojavio u zadnjih 10-15 godina, prije svega mislim na društvene mreže i onda čitav naravno niz portala i svega što je vezano uz internet, je sigurno jedan od faktora koji je utjecao da se utjecaj i da se položaj tiskanih, štampanih medija, novina pogorša. Zapravo, to je jedan od elemenata. A drugi možda važniji element, onaj na koji ja dosta često ističem kao možda presudan element za taj pad novina kod nas, je činjenica da je taj posao, taj biznis sa novinama i sa medijima tiskanim u Hrvatskoj postao dosta slabo isplativ u jednom času, prije recimo 10 ili tako 10 godina. Tiraže su bile počele padati jako, nije to više bilo novaca kao što ga je bilo recimo 90. godina u onim medijima, onim novinama koje su težile da zarade što više novaca. Unatrag 10 godina toga više zaista nema i onda ljudi koji su vlasni, koji su bili ili postajali u međuvremenu vlasnicima medija, novina, su gledali novine kao, kad već ne donose neki novac, gledali su ih kao sredstvo, kao polugu za ostvarivanje nekih drugih poslovnih interesa. Znači, neko ima novine, ali ima i, ne znam, hotelsku firmu ili ima naftnu kompaniju ili bilo kakav drugi biznis koji je puno lukrativniji, puno isplativiji, puno više novaca donosi. I onda su novine zapravo, ti ljudi su novine počeli koristiti kao polugu za ostvarivanje interesa u onim
segmentima biznisa koji im donosi novac. To je neka vrsta polureketarenja, pretvorilo se u neku vrstu polureketarenja, znači ako mi ministar ne da neku dozvolu ili neki gradonačelnik ili neku dozvolu za nešto što ja želim graditi, onda mi novine služe da ja danima, tjednima ili mjesecima lupam po tom gradonačelniku ili po tom ministru ili po tom nekom od koga nešto očekujem, da bi mi taj neko to dao. I novine su se pretvorile u neku vrstu batine, kriminalnog oruđa zapravo, polukriminalnog ili kriminalnog oruđa, i to je po meni najveći razlog gubljenja vjerodostojnosti, onda i tiraže, onda i čitalaca i onda svega što je vezano uz to. Onda naravno i novinara i svega. To je nekako, čini mi se, onda lančana reakcija kad novine pretvorite u polugu za ostvarivanje nekih drugih interesa. A mislim, po mom mišljenju, to najkrupniji razlog ovog što danas imamo, uz naravno činjenicu da smo mi jedno malo siromašno tržište u kojem, mislim, u Njemačkoj u kojoj živi 80 milijuna ljudi, ako 3% stanovništva kupuje ozbiljne dnevne novine, to je ipak respektabilan broj. U Hrvatskoj ako 3% ljudi, otprilike toliko ih kupuje dnevne novine, ozbiljne, to je prilično mizeran broj od kojeg se teško može opstati i živjeti. Tako da i taj odnos brojeva, velikih i malih brojeva, igra ulogu kad je riječ o medijima. Nama brojevi u tom smislu nisu naklonjeni, tako da je to jedan od razloga što smo doživjeli kad je riječ o novinama. Da, u prilog tome zapravo i govori ta činjenica o tom transponiranju tiskanog medija u elektronički. Web platforme su zapravo dušu dale za stvaranje nekakvih akumulacijskih bazena ludila, gdje svaka izgovorena riječ nema apsolutno nikakvu važnost, ne postoji odgovornost za izrečenu kritiku, ne za kritiku nego za riječ, ljudi se vrijeđaju. To se sve dopušta u svrhu popularizacije samih webova i tako dalje. Pa ja nemam ideju, zapravo ja se ne bavim novinarstvom, pitam tebe, pratiš li strani tisak, pratiš li, ok, dao si mi dobar primjer sa njemačkom, ali ima li uopće šanse ili načina da se tako što zaustavi, pogotovo u tom smislu što si rekao da de facto, ako sam te dobro razumio, ti me ispravi, da zapravo svi vlasnici tih medijskih kuća su ljudi koji se uopće ne razumiju de facto u novinarstvo, već su ljudi koji drže u rukama novac i sa tim novcem zapravo rade što god žele. Naravno sebi u korist. Ima li uopće načina da se tako nešto zaustavi, da se uspori proces ili bilo što drugo, da se nekako resetiramo, vratimo u nekakve vrijednosti ljudske i bilo koje druge? Ja mislim da ne. Kad je riječ o novinama i kad je riječ o Hrvatskoj, ja mislim mi već recimo 10 godina, 11, 12, možemo pratiti trend kod skoro pa svih dnevnih listova, ozbiljnijih dnevnih listova, da od recimo negdje 2009. do danas svake godine pada tiraža svima za 10%. Znači svake godine 10% manje. I mi smo, mislim, dolazimo nekako da više ne može, nekad je, ne znam, Jutarnji list prodavao 150.000 primjeraka, danas prodaje 20-ak, nije sad bitno, ali prodaje 10 puta manje nego što je prodavao prije 10 godina. Naprosto svake godine je padalo za 10%. I Novi list također, i Večernji list također. Ja ne vidim kako se to može preokrenuti, kako se može zaustaviti pa onda početi preokretati. Može se pokušati da se ide malo ozbiljnije, da ono što radi recimo Večernjak sa svojim nedeljnim izdanjem, sa velikim formatom, ovim tabloidnim velikim formatom, možda to može u nekom času malu stvar zaustaviti, ali već za godinu dana će opet se vratiti na ono da pada 8%, 9%, 7%, 10%. Mislim da je naprosto smo mali i da generacije koje dolaze naprosto nemaju, mlađe generacije naprosto nemaju. I mislim da i ovo sad što postoji, što tiražu ima Novi list u Rijeci ili okolo, ili Večernjak ili Jutarnji u Zagrebu, da je to publika koja, ružno je reći, ali lagano odumire. To su uglavnom ljudi koji su naučili kroz cijeli život na novine. Sad smo to neki ili ljudi pred penzijom ili u penziji i oni će za 10 ili 15 ili 20 godina zapravo fizički nestati.
Tako da, a mlađe generacije, mladi ljudi nikakvu, ja bar ne primjećujem, nikakvu sklonost ne pokazuju prema novinama. Čak i u kafićima kad sjede ne vidim baš da mlađi ljudi posegnu za novinama pa ih prelistaju ili čitaju. Imaju naprosto sve u džepu trenutno, mislim. Naprosto je mobitel postala stvar koja je preuzela kod mlađih, pa i ne samo kod mlađih ljudi, preuzela sve druge oblike informiranja. Facebook, Twitter, Instagram, sve te društvene mreže su postali mladim ljudima najčešći i najvažniji izvor informiranja i nemaju potrebu da kupuju novine. Da kupuju novine, ne da ih ne kupuju, nego da u kafiću za njima posegnu. Razlog je u tome što su novine loše, naravno. Mislim, naše novine nisu dobre. Imate u Njemačkoj novine koje su ostale dobre, ili u Francuskoj, ili u velikim kulturama, velikim zemljama. Die Zeit je danas sjajan list kao što je bio prije 20 godina, ili Die Deutsche Zeitung, ili Economist, ili Guardian, ili El Pais u Španjolu. Dakle, velike kulture, velika tržišta su ipak uspjeli sačuvati koliko će to trajati i kod njih vjerojatno nije situacija idealna i bajna. Ali kod nas je stvar propala, meni se čini, mislim, možemo još tu neku agoniju još proživljavati nekoliko godina, ali mislim da je što se tiče novina i štampanih medija u Hrvatskoj stvar, ako sam neko čudo, ja priželjkujem da se dogodi neko čudo, ali ne vidim kako je to moguće, što bi se trebalo dogoditi da recimo neko ko ima 25 godina danas počne kupovati novine, bilo koje novine, dnevne da ih kupuje. To ja ne vidim što bi trebalo te ljude potaknuti, što bi se trebalo dogoditi s novinama da bi ti ljudi počeli, ako ti ljudi ne počnu kupovati novine, onda nema smisla, mislim, ako nema nikakve budućnosti, tako da nisam optimista kad je riječ o novinama i Hrvatskoj. Da, tu mi sjajno upada jedan tvoj stih, ja ću ga pročitat iz zbirke pjesama koju jako volim, Ostatak svijeta, kaže: krčmarica mlada čita zaostale novine iz prošlog stoljeća dok su novine još postojale. To mi je sjajno. Ali govoreći sada da vratim priču na početak o tvojoj kreativnoj snazi, ti si za neke hrvatske standarde vrlo rano zapravo ostvario dosta. Ti si sa, ne znam, 25-6 godina objavio Cirkus Kolumbija, za njega si dobio Mešu. Meša je, za one koji ne znaju, nije bilo kakva nagrada, to je nagrada koja uključuje izdanja svih država nastalih nakon raspada Jugoslavije. Nakon toga kreće suradnja sa Oskarovcem Tanovićem. Kako sad gledaš na to? Sad prošlo je neko vrijeme, možeš se okrenuti za to. Da li misliš da ti je to priznanje došlo prerano? Je li te tu nešto promijenilo? Pa, moguće je da došlo prerano. Mislim, ja sam imao 25-6 godina, da, dobro si rekao, kad sam dobio Mešu i kad sam napisao, objavio Cirkus Kolumbija. Možda je došlo prerano, ali nisam nikad razmišljao sad je li mi naštetilo ili mi je pomoglo. Mislim, pomoglo mi sigurno u smislu da svakom valjda kad je na početku neke karijere ili nekog posla, puta, svakom je vjerojatno znači, svakom je neki dobar vjetar u jedra je takva vrsta nagrade. Naprosto da te na početku nekako tog puta ohrabri, da to što si krenuo da ima nekog smisla, da nisi baš, da nije riječ o nekoj tvojoj fiksaciji, da si sebi nešto umislio da se baviš književnošću, nego da to ipak ima nekog smisla. I utoliko je ta nagrada meni zaista pomogla i otvorila mnoga vrata i naprosto me ohrabrila, možda je to najvažnija stvar te nagrade, što me ohrabrila da nastavim dalje, da je to put na kojem ja imam šta reći, recimo to tako, i utoliko je meni Mešom zaista ta nagrada koju sam dobio tada potpuno neočekivano u nekoj konkurenciji koju su bili, ne znam, Dvorio Doraha, Miljenka Jergovića, Mimezis Andreja Nikolaidisa, ne znam, još par u užem izboru par takvih knjiga, meni je to zbilja jako veliko ohrabrenje bilo. Tako da, kad gledam na to, onda gledam to prije svega na taj način, da me to nekako, što bi u Zagrebu rekli, poguranac bio, da nastavim tim putem. Mislim, da je Cirkus Kolumbija
nije dobio nijednu nagradu i da je popljuvan uzduž i poprijekom, možda bi me to odvratilo, možda i ne bi, možda bi mi pomoglo da bolje, ali nekako mi se čini da nagrada, ne treba nagrada precjenjivati, ali su dobar nekako, ne motiv da se dalje radi, nego neka potvrda da to što radiš nije besmisleno i nije nekakva fiksacija. Pa odlično. Ima li pitanja? Za sad ne. Hrabri ste lupat selfie s 26. kartom, niste hrabri pitat čovjeka pitanje. Ok. Ima pitanje? Molim vas. U Feralu ste pisali istraživačko novinarstvo. I to jako dobro. Ja sam čitao tad i čutio sam kako su to stvarno dobri tekstovi. Na 2-3 strane i to svaki put. Sad, u međuvremenu istraživačkih novinara baš i nema. Kako obično pitaju oni stare nogometaše, igrali sa lijevog beka, kojeg biste lijevog beka sad izvolili, pa kojeg biste istraživačkog novinara i danas izvolili? Pa ima istraživačkog novinarstva i dalje. Mislim, ono su bila i drugčija vremena. Bilo je, čini mi se, i više nekako. Jednom je to Viktor Ivančić objasnio da je istraživačko novinarstvo u tom času zapravo 90-ih godina recimo, pa možda onda i malo nakon 90-ih, nije bilo možda u smislu samog zanata i novinarstva naročito zahtjevno, jer Feral je objavljivao ono što su zapravo, što drugi nisu htjeli objaviti. Nismo mi, naravno, bilo je situacija kad bismo zbilja nešto iskopali, istražili, našli, ali mi smo zapravo objavljivali ono što su vidjeli, samo niko drugi nije, ili su vrlo rijetki drugi objavljivali. Tako da se promijenila ta situacija, u današnjem vrijeme više nije tako, više nema ratnih zločina, više nema, o čemu je Feral jako puno zapravo pisao, više nema privatizacijskih pljački, to isto iza nas završeno, više nema tog nekog postratnog vremena koje... Nema kriminala. Ima kriminala, ali ne tako, mislim, ne tako sve prisutnog i ne tako kardinalnog. Mislim, jedno je kad imate kriminal, kad neko, ne znam, ukrade u nekoj firmi na dnevnicama, a drugo je kad postoji zatvor Lora, u kojem, ne znam, ubijaju zarobljenike, civile, ljude koji skupljaju po cesti. Onda je to ipak malo druga razina priče. Ali danas, naravno, ima jako dobrih istraživačkih novinara i čak ono što do sad nismo imali, imamo na televizijama, na nacionalnim televizijama, imamo novinare koji se bave dobrim istraživačkim novinarstvom, recimo nešto na RTL-u, pa na N1, pa u novinama sve manje, ali sada ne ponavljam što se dogodilo ovo s novinama, mislim da su novine i u tom smislu, ima naravno, pojavi se neki tekst u Nacionalu, pojavi se neki tekst u Novostima, pojavi se neki tekst ponegdje, ali mislim da to više nije dominantna orijentacija, dominantna platforma istraživačkog novinarstva, više nisu novine kao što su bile 90. godina, kad su imali Globus i Nacional i Feral, i čitav niz novina koje su, i drugih medija, radio stanica, koje su otkrivale, mislim, svaka na svoj način, nije Feral bio jedini, ali danas naprosto u novinama više novine zapravo nisu tako važne kao što su bile onda. Novine su onda ipak bile, 90. godina, opet govorim, su bile zaista primarni, najvažniji, najuvjerljiviji, najvjerodostojniji izvor informiranja za ljude koji su htjeli nešto znati što se oko njih događa. Danas to, ne danas nego to, već unatrag dugo vremena nije tako. I naravno da se onda i neki novinari koji su skloni tome sele na neke druge platforme. Imate, ne znam, na Telegramu, portalu, na Indeksu, ima ljudi koji se bave time, koji će se bave time jako dobro i pošteno, ali druga je razina, čini mi se, priče u odnosu na ono vrijeme kad sam ja se bavio tim intenzivno i kad je Feral bio po tome čuven. Ako smijem dodati, recimo, vraćat ću se na Mešu, jer me nešto tu jako zanimljivo, ali ako smijem se nadovezati na gospodina, nije sve tako crno, bar je moje mišljenje. Realno, da nije istraživačkog novinarstva danas i da nije pisanja kakvog imamo, kvalitetnog pisanja, ja pretpostavljam, neću reći baš da vjerujem, ali pretpostavljam da bi nam Ivo Sanader i dalje bio premijer. Pa
upravo to je ono što sam rekao. Naravno da ima, naravno da se otkrivaju stvari, naravno pa ne znam, u prošloj vladi, prošloj Plenkovićevoj vladi, ne znam koliko je moralo, više ne zaboravio sam, broj ljudi koji su morali otići, ministara iz vlade, 7, 8, 9, nemam pojma, pola vlade praktički je moralo otići zbog nekih korupcijskih imovinskih afera koje su otkrili novinari. Naravno da to postoji i da to će uvijek postojati na neki način i da to mora, ako živimo u demokratskom društvu, naravno da će uvijek se naći neko ko će biti dovoljno uporan, pametan, hrabar, da će se uhvatiti za neku nit i da će iskopati neku priču koja će nekoga smijeniti. Nismo ipak Sjeverna Koreja, nismo toliko propali, nismo baš se potpuno urušili. Ali sve je teže to, mislim, sve manje prostora za takvu vrstu novinarstva u hrvatskim medijima, sve manje, naprosto sve manje medija koje to zanima, koji su spremni uložiti neki novac u nekog novinara da, ne znam, mjesec dana istražuje neku priču. Takvih je medija u Hrvatskoj danas vrlo, vrlo, vrlo malo. A 90. godina, pa onda nakon 90. recimo do 2005. 2006. je bilo medija koji su ozbiljan novac ulagali u novinare koji su mjesecima, tjednima istraživali jednu temu i onda napravili od toga veliku stvar. Tako da, puno se stvari promijenilo, ali naravno nikad neće nestati nikad neće nestati dobrih novinara i nikad neće prestati potreba dobrih novinara da istraže, da donesu pred ljude nešto što do sad nisu znali. To neće nikad umrijeti, ali nije to samo po sebi garancija opstanka tog novinarstva. Mislim ja već dugo mislim da bez neke ozbiljne javne, bez nekog ozbiljnog javnog novca, bez neke ozbiljne javne podrške neće biti u Hrvatskoj ozbiljnog novinarstva. Novinarstva koje je kritičko, koje je vjerodostojno, koje je utemeljeno, bez ozbiljne količine javne potpore, kroz Ministarstvo kulture, kroz manje poreze, što i sad postoji na neki način, neće biti moguće, naprosto neće moći ljudi dobivati plaću za to što rade. Tako da mislim da nas to sve skupa čeka, da država, da vlast, kogod bio na toj vlasti, osvijesti da je novinarstvo javno dobro i da kao zdravstvo, mislim, ne uspoređujem ja ili obrazovanje, ne stavljamo istu ravan, ali bez kritičkog novinarstva nema demokracije. Toga moramo biti svjesni. I utoliko je novinarstvo javno dobro i utoliko zajednica, društvo mora biti spremno da se pomogne tom poslu, tom zanatu, da preživi, jer je to jamstvo da ćemo saznati barem dio nepodopština koje rade ministri, premijeri, predsjednici, gradonačelnici, načelnici. Bez toga će se to ugasiti naprosto. Pitanje može, naravno. Što mislite o ovom modelu koji je nedavno počeo kod nas, a to su plaćene sadržaje, dakle, Telegram, svi su krenuli tim putem. Je li to demokratski može tako reći ovdje govore, ili to slobodnije novinarstvo, nego ovo novinarstvo koje bi opet bilo ovisno o nekim proračunima i opet znamo kako se takve stvari radi? Potpuno se slažem. Ja mislim da je to najbolja varijanta. Dakle, da je najbolja varijanta da dnevni list, da Novi list ima tiražu od 30.000 primjeraka, ne od 10. Pa onda neće mu trebati nikakva podrška ničija. Ali nažalost nema. I kao što ni Telegram, i Jutarnji list, Večernjak koji su uveli sad, ili još ne znam ko, koji su uveli pretplatu na neke tekstove, ne na sve, nego na neke autorske ili, ne znam, istraživačke ili ovakve ili onakve, neće od toga, ja bih volio da se varam, ali neće od toga moći preživjeti. Naprosto sad su ti brojevi u optjecaju negdje, to su mali brojevi, male količine novca, malo ljudi se pretplaćuje na iako nije to veliki novac, 5 kuna, 10 kuna, ne znam više koliko su te pretplate mjesečne, to nije neki, ali naprosto ljudi
nemaju potrebu za time. Ako imaju nešto besplatno, neće se on sad pretplaćivati da bi čitao Juricu Pavičića na jutarnjem petak navečer ili u subotu ujutro. Hoće, ali vrlo mali broj ljudi. Ja bih, kažem, volio da se pretplati 100.000 ljudi, pa da onda jutarnji list i svi od toga dobro žive. Ali to se neće dogoditi, jer smo rekli kako smo tržište, malo, siromašno, kako već jesmo. I onda mi se čini da u takvim zemljama i u takvim tržištima nema drugog načina da se spasi kritičko novinarstvo nego javna dotacija. Koliko god to bilo nepopularno, ja znam da to ljudima nije drago da se iz državnog budžeta ili iz poreza izdvaja novac za neke novinare, neke medije i to. Naravno da to nikom nije simpatično, ali mislim da treba voditi da i novinari, novinarsko društvo, Ministarstvo kulture, moraju voditi kampanju na način da ljudima objasne da je to važno, mislim, da nije to bacanje nekog novca nekome pa da eto nešto radi, da ima neku plaću. Važno je to da postoje mediji koji kritiziraju, koji traže nepodopštine, koji traže kriminal, koji traže sporna mjesta. Bez toga ja ne vidim kako možemo kao društvo funkcionirati, kao demokracija, ne vidim. I utoliko mislim da bi to novinarstvo i javno dobro trebalo propagirati, objasniti ljudima da ako neki novac damo u neke medije i ako medijima smanjimo neki porez, da je to ulaganje u našu demokraciju, a ne bacanje novca. Naravno, uvijek će biti i zloupotreba i svega, ali generalno mislim da je to jedini put za ovakva tržišta i ovakve kulture i ovakve zemlje. Ja ću sada, s obzirom da smo otvorili ovu temu, preskočiti sve što sam te htio pitati. Pa ću komentirati samo, zapravo, netko bio rekao da je za novinar zapravo idealna pozicija zato jer je gomila nekakvih čudnih likova koji sebe doživljavaju ozbiljno na web platformama i čim takav zine zapravo dobrom kolumnisti je to motiv zapravo za najmanje 3 kolumne. Evo, to je bio neki zanimljiv komentar koji mi je zapao za oko i složio bi se s tim. Ti samo kimni, to je to, da. Ti si dalje redovni suradnik Novosti, zapravo. I sad imamo situaciju u kojoj zapravo taj medij trpi užasan teror određene grupe ljudi. Znači, našla se neka određena skupina ljudi koja sebi uzima pravo tražiti zabranu, čak zabranu tog medija, zato jer se ne slažu sa nekim dijelom tekstova ili sa generalno svim tekstovima koji se tamo produciraju. Sad meni to je potpuno nejasno u smislu da ja znam gomilu ljudi, svojih istomišljenika i mi se uopće ne slažemo sa mnogim stvarima, ali nam nikad ne bi palo na pamet tražiti da se nešto zabranjuje. Imaš li uopće neku ideju, možeš li napraviti otklon od toga, s obzirom da si zaista dio te priče i zapravo gorak ti je taj kruh koji tamo jedeš, možeš li ipak napraviti neki otklon pa onako hladno razlučiti ko su ti ljudi i koja je tu priča zapravo? Novosti su specifična stvar. Mislim, nećete naći baš neke... Ali ti si specifičan kao tip u Novostima. Pa ne samo ja. Mislim da ima nas nekoliko tamo specifičnih u toj priči. I to je dobro. Mislim da je to vrijednost te priče, da je nešto što je unutar ili izraslo unutar srpske zajednice u Hrvatskoj, da nas radi 10-ak ili ne znam koliko ljudi koji sebe ne osjećaju Srbima i koji nisu Srbi, i daju tome neki doprinos koji je zaista onako čudan i neobičan je ta priča, ali htio sam reći ovo, da nećete naći puno ljudi, grupacija koje traže zabranu nekih drugih novina ili nekog drugog medija. Nije se baš skupilo, ne znam, 10 ili 100 ljudi pa traže da se zabrani RTR, da se zabrani Indeks, da se zabrani Večernji list. Nikom ne pada na pamet zabrana kao model ili metoda obračuna ili polemike sa nekim medijem, osim kad je riječ o novostima. Jer su novosti tu dvostruko drugačijoj situaciji. Jedna je ta da su glasilo srpske zajednice u Hrvatskoj, a druga je da su javno dotirani. U velikoj mjeri. Znači, kroz Savjet za nacionalne manjine se novosti financiraju. U 70% recimo prihoda dolazi novosti iz
kroz taj izvor financiranja. Tako da i to naravno ne traže ljudi ne traže ti koji traže da se novosti zabrane, ne traže oni da se novosti ukinu same od sebe, nego da se prekine dotok financija iz javnih sredstava prema novostima. To oni traže. Zaustavite financiranje novosti pa će se novosti same od sebe onda ugasiti. To je priča. Jer tražiti da zabrani da se ugasi Večernjak, kako da ugasimo Večernjak? Ako vlasnici Večernjaka ne kažu ugasit ćemo. Tako da, tu su novosti u toj jednoj poziciji koja je s jedne strane lagodnija od drugih, jer ima ta javna sredstva, sve skupa je to naravno skromno i kako je, ali je lagodnije u odnosu na ove koji moraju zaraditi 70% na tržištu, a tu je onda taj moment srpstva koje je popularno napadati, tako zemlji živimo i onda naravno da se to iskorištava razni politikanti i političke skupine na tome parazitiraju zapravo na napadima na sve što miriše na Srbe i na neko političko srpstvo u Hrvatskoj. Tako da, to su dva momenta koja novosti izdvajaju, nekako čine drugčijima od ostalih i onda se može objasniti zašto je to kod novosti tako, a kod drugih nije. Ne znam koliko je korektno da to komentiram na ovaj način, ali ću to ipak reći, meni je drago što novosti postoje, drago mi je što postoje ljudi poput tebe i tvojih kolega koji tamo rade, jer bojim se da kako je stanje sad u medijima uopće i u našem društvu generalno, kroz 50-60 godina bojim se da s izuzetkom novosti, da bi ljudi mogli pomisliti da ovdje u ovo vrijeme gdje mi sad živimo nisu postojale slobodno misleće jedinke, već su svi bili neki mentalni puding koji zapravo razmišlja o upravo ovome što si rekao. Da. S jedne strane da, a s druge strane potpuno suprotno. Paradoks je danas ono što mi danas živimo. Paradoks je da mi danas možemo uzeti ovaj telefon i napisati u ovom času, u realnom vremenu, šta god hoćemo o bilo kome, o bilo čemu, kritički, glorifikatorski, kako god hoćemo. I to će sad u roku od 10 minuta vidjeti ne znam koliko ljudi i lajkati, ne lajkati, sviđati se, ne sviđati. U tom smislu mi živimo zaista jedno slobodno vrijeme. Mislim, nikad nije bilo te vrste slobode da ja mogu uzeti sad mobitel i napisati o bilo čemu što god hoću i da to bude javno dostupno. Daleko ne. Nikad nismo imali takvu vrstu slobode. A s druge strane, novinarstvo, to nije novinarstvo. Dakle, to da uzmete Facebook ili neku drugu društvenu mrežu i napišete tamo što god mislite slobodno o bilo čemu, nije novinarstvo. Novinarstvo je ipak zanat koji ima svoje procedure, koji ima protokole, koji ima pravila, koji ima neki način dolaska do finalnog proizvoda. Nije samo da sjedneš pa da napišeš ono što misliš. Ima i toga, naravno, ali primarno novinarstvo je zanat koji u svakoj fazi nastanka teksta ima neko pravilo, ima neki zanatski moment. A to nam fali. Dakle, novinarstvo je naše u krizi, a ne i onda naravno i neslobodno, ali prije svega ovo, da novinarstvo nama fali. Mislim, ne fali nam sloboda u smislu da kažemo što mislimo, što god hoćemo da kažemo. To nam ne fali, toga imamo koliko god hoćemo. Ali nam fali da ljudi koji se bave tim zanatom imaju prostor, platformu, sigurnost. Ne može se novinarstvom, ozbiljnim novinarstvom, istraživačkim, kritičkim baviti tako da vi jedva preživljavate i da ne znate hoćete li dobiti plaću idući mjesec ili će vam biti smanjena. Teško je, u tim uvjetima to može trajati neko vrijeme, ali dugoročno nema šanse, jer neko će vas kupiti, neko će vas odvući na svoju stranu. Naprosto je, da bi takvo novinarstvo moglo postojati, moraju postojati, što bi se reklo, materijalni resursi. Nije dovoljna samo dobra volja i želja i znanje i šta god hoćete. Mora postojati i zaštita redakcije, mora postojati i sigurnost neka, jer se bavite ponekad i ozbiljnim i opasnim stvarima. I to je ono što nama nedostaje. Ta vrsta slobode nama nedostaje.
A ova sloboda da svak može reći što god hoće, toga imamo. Ali nam to ne pomaže da neke stvari jasno vidimo. Jer vidimo neku perspektivu nekog čovjeka koja je uža ili šira. Ali ovo, kad govorimo o zanatu i o novinarstvu, onda je to nešto drugo. Onda je to neka javno dobro, javna priča, opće dobro, a ne neki uski moment koji može biti točan, netočan, subjektivan, objektivan, nije bitno, ali to nije novinarstvo. Mislim da je bitno tu vrstu granice povući između društvenih mreža i slobode koja tamo postoji, relativne, veće ili manje, ali sloboda, i novinarstva kao nekog kao zanata, kao posla za koji se ljudi školuju i od kojih žive. Da, nikad nismo slobodni, ne moramo zbog ispričanog vica strahovati da ćemo dobiti 10 godina robije, to je sjajno, uživamo tu vrstu slobode. S druge strane, neću stavljati ali koji će anulirati ono prije rečeno, no činjenica je da recimo danas ljudi trpe otvorene prijetnje zbog primjerice toga što moderiraju knjigu Slavka Golstana o Jasenovcu. I to su opake prijetnje gdje ljudi moraju tražiti policijske zaštite i tako dalje. Imaš ti komentar na to? Znaš o kome govorim, naravno? Da, ja sam govorio na toj promociji koju je čuvala policija. To je druga promocija koju je čuvala, jedna je bila ta u Zagrebu, u novinarskom domu, knjiga Slavka Golstana koju je čuvala policija zbog prijetnji, a druga je bila promocija BR-e u Beogradu, tamo u Centru za kulturnu dekontaminaciju kod pokojne Borke Pavićević, koji također čuvao kordon policije tu promociju te knjige u Beogradu. Tako da, imate toga svugdje i neće to iz ovih naših prostora tako brzo iščeznuti ta potreba ljudi da nasiljem ili nekom agresijom, verbalnom ili fizičkom ili kakvom god, zaustave neko mišljenje, neku istinu, ajde da budemo malo patetični, nečiju istinu o nečemu. Tako da nije to lijepo i nije to dobro, ali nekako mi se čini da će toga uvijek biti, da smo naprosto takva kultura, takav mentalitet, da će uvijek biti onih koji se sa nečim s čime se ne slažu znaju nositi ili obračunavati isključivo agresijom, nasiljem, prijetnjom, psovkom. Kažem, nije dobro i nije lijepo, ali me nekako ne šokira me i ne iznenađuje me i očekujem to. Govoreći o BR-i, vraćam nazad priču malo na Mešu, na nagradu, na Dvore od Oraha koji se spomenuo. Jergović je bio rekao na nekom blogu da su književne nagrade izuzetno važne kao informacija piscima da su napisali dobru knjigu, jer često pisac ne zna da je napisao dobru knjigu. Sad mene zanima, da li si ti svjestan kad završiš rukopis da je to dobar rukopis ili da budem korektni, da te pitam kako to kod tebe izgleda, taj proces stvaralački, završiš rukopis, pošalješ ga uredniku i više ne želiš čuti za njega, ili ga ostaviš da odstoji neko vrijeme, da se temperira, vratiš mu se, lickaš. Kako to ide kod tebe? Pa kod mene je ta nesreća novinarska, ja sam nestrpljiv kad je riječ o objavljivanju. Kad si novinar, onda već sljedeće jutro, sad naravno više nije ni to, nego sad kad si novinar, ne znam, napišeš tekst sad, pa je, ne znam, za sat vremena objavljen, čitaju ga svi. Dakle, ja sam taj tip, ja želim što prije da to što sam napisao da se objavi i onda naravno to nosi sa sobom svoje negativne posljedice, ali kad napišem, pošaljem na 5-6 ljudi čije prijatelja ili poznanika boljih, čiji sud vjerujem, čijeg mišljenja o književnosti držim, pa onda slušam šta mi oni kažu. Pa ako mi
sugeriraju da popravim nešto ili da nešto izbacim ili da nešto dopunim i uglavnom slušam. Uglavnom slušam, da. Ne uvijek, ali uglavnom slušam, zaista. Te ljude iz prvog ešalona kojima pošaljem, poslušam to i nakon toga se to objavi, ali ja imam ovaj problem naknadni. Ja bih sad ove knjige sve ne baš iznova sve napisao, ali bi mnoge stvari u tim knjigama sad drugčije napravio. Mnoge stvari, ne bih uzeo pa rewriteao iznova i to, ali mnoga rješenja koja unutra postoje, danas ne bi nikad tako stvari postavio. U smislu stila, u smislu rečenice, u smislu lika, u smislu dramaturgije nekakve, drugčije mnoge stvari. I ako bude vremena i života, sigurno neke od njih, Bearu recimo, ću sigurno napisati kao neko drugo izdanje, popravljeno i prošireno, recimo to tako, pa vidjet ćemo ko će to htjeti objaviti, ali želim tu knjigu nekako da bude baš onako iz moje perspektive bez greške, faktografske, stilske, bilo kakve. I mislim da ću nekako godinu, dvije iduće to i napraviti. A i mnoge druge, mislim. Ja bi stalno popravljao. Nakon što se žurim da objavim, nakon nekoliko godina mi dođe to da želim popravljati to što nije bilo, što vidim sad da nije dobro. I to je neki moj kreativni taj luk. Da, to je nekako prirodan proces, čini mi se, kažu da to rade dobri pisci. Bez da ja imam potrebu reći da si ti dobar pisac, nego jednostavno riječ je o tome da čovjek neprekad ne raste. A ja ti mogu reći ono što već znaš, ti kad objaviš to drugo izdanje Beare, to će biti najbolji Beara u tom trenutku, već iduće godine ćeš vidjeti nešto novo, toga si svjestan, ali zaboga... Ali imaju u tome neke... Apsolutno prekrasno, da. Ulazimo u neku završnicu, ako ima koje pitanje, pogodite me s 5 kuna na primjer, a do tada ja ne mogu završiti recimo da te ne pitam o Beari, ono što sam te pitao Ex Librisu. U Beari se, moj osobni dojam, komentiraj ovo, molim te, čini mi se da je nekako najviše došlo do izražaja tvoj upravo novinarski nerv, jer ti si, koliko ja znam, a to si potvrdio nekoliko puta, dobio uvid zapravo u iskaze svjedoka Srebreničke genocida iz Haškog suda, izjave svjedoka, ti si to vidio, ti si to imao u rukama, ti si ulazio u to kompletno. Naravno da može, ali ti nisi bježao od toga, znači, u tom smislu, ja ne mogu zamisliti tu koncentraciju boli i muke sa tih iskaza, da se može ući tako hladne glave. Ti to uspijevaš i mislim da je to fenomenalno i da je to zapravo jedna druga dimenzija, taj novi layer zapravo Beare. U tom smislu ti to radiš precizno, kirurški, bez milosti, donosiš faktografiju. Eto, to mi molim te prokomentiraj, taj proces mi je jako, jako bitan. Beara je možda jedina za sad trenutno ili od rijetkih knjiga koje pišu nema ih puno inače, ali rijetki koje pišu o genocidu u Srebrenici ne iz perspektive žrtve, znači ne iz perspektive nekoga koji je preživio, ko ispovijeda ono što je preživio i doživio. Takvih knjiga njih nema previše, ali ima ih ponešto u kojima ljudi koji su bili tamo u to vrijeme i uspjeli preživjeti, pričaju svoju priču, svoje sjećanje na to. Ovo nije takva knjiga. Ova knjiga je, ja u Beari genocid u Srebrenici pokušavam pratiti i pokušavam o njemu pisati kroz vizuru, kroz kretanje ljudi koji ubijaju. I pokušavam shvatiti, razumjeti književnim sredstvima, koliko je to moguće, shvatiti neshvatljivo. Zašto oni to rade? Zašto ubijaju 8.000 ljudi u 4 dana u Srebrenici? Bratomču, Zvorniku, tom prostoru. I meni je Beara tu zapravo, ja pratim Bearu kao egzemplarnog ubojicu, kao čovjeka koji organizira tu vrstu užasa, tu vrstu pokolja u tih organizira na način
da pribavlja autobuse koji će prevoziti ljude od mjesta zarobljavanja do mjesta gdje će biti ubijeni, da pronalazi one koji će pucati, ubijati, da pronalazi one koji će kopati rake, bagere, zatrpavati, premještati tijela. Dakle, neko ko je arhitekt genocida. I zato je meni Beara u naslovu i zato sam ja išao tim tragom da pokušam razumjeti što se događa u glavi čovjeka koji ima 56 godina, dakle koji nije adolescent, koji nije čovjek koji je na kraju nekog zreo čovjek, pritom obrazovan čovjek, visoki oficir Jugoslavenske narodne armije, bratstvo, jedinstvo, Jugoslavija, komunizam, sve on to doživio, proživio i živio i sad na kraju toga on organizira ubijanje 8000 ljudi samo zato što su Bošnjaci muslimani, ni zbog čega drugog. Nema drugog razloga za taj masakr, za taj genocid, osim vjeroispovijesti i nacionalnosti tih ljudi. To radi takav jedan čovjek koji je prije toga bio ovo što smo rekli. I mene je zanimalo, ja sam pokušao, kažem, tom knjigom dokučiti što se dogodilo u toj glavi. Razumijeti, koliko god to bilo ružno zvučalo, razumijeti nekoga takvog. Ali ja nekako mislim da je književnost jedina na ovom svijetu djelatnost koja je pozvana da pokuša razumijeti takve ljude. Razumijeti šta se njima dogodilo u glavi da rade takve stvari. Ne opravdavati, ne ništa od toga, nego razumijeti, pokušati razumijeti književnim sredstvima i ja u tom ne mislim da sam uspio, ne mislim da sam razumio, ne mislim da sam došao do odgovora na pitanje zašto je on to napravio i zašto su oni to napravili. Nekoliko ljudi je to napravilo, organiziralo. Nije to bio masovni, to je nekoliko ljudi je organiziralo takvu vrstu zločina. Ja nisam došao do odgovora na pitanje zašto su oni to napravili, što ih je vodilo i što je bilo u njihovoj glavi, što ih je motiviralo na to. Naravno, mržnja, naravno, ima tih elemenata koji su sigurno bili prisutni, ali nisam došao do zaključka, do odgovora što je to bilo u srži te nadrealne situacije, nadrealnog zločina. Ali mislim da je književnost i u tome da se pokušava doći do tih odgovora, da se traže ti odgovori. I ova knjiga je to, potraga za tim nekim odgovorima. Ne davanje odgovora, nego potraga za odgovorom što je bilo u glavama tih ljudi. Evo, ako mogu reći, meni je otvaranje Beare zapravo jedno od najintrigantnijih otvaranja zapravo nove hrvatske književnosti. Ili regionalno, ako želiš, jer ti zapravo u uvodniku daješ jedan ekspoze, vrlo iskreno, otvoren, u kojem kažeš da si ti za srebrenički zločin čuo u trenutku dok u Zagrebu si upisuješ fakultet i da to prolazi kroz tebe, potpuno te ne dodiruje, zato jer ti u tom trenutku razmišljaš kako se vratiti kući, provesti još 2 mjeseca kod kuće prije nego se zapravo vratiš u Zagreb na studij. I to je zapravo jedna sjajna početna točka za cijeli ovaj kaos koji se događa unutar ovih stranica. Ali ako smijem samo prokomentirati kratko, meni je isto fascinantan taj moment Beare i svih sličnih likova, Mladića i tako dalje, gdje oni zapravo izlaze iz nekakve JNA koja počiva na ideji, da ne kažem ideologiji gotovo u religijskom zanosu, bratstva, jedinstva, uvažavanja svih i svega i svačega, sloboda svima i tako dalje, i onda se preko noći, doslovno ne u pjesničkom smislu, zaista događa taj klik u kojem ljudi zapravo potaracaju cijelu tu priču, ko da nikad nije postojala, oni se bude i oblače istu uniformu, stavljaju drugo znakovlje na sebe i postoji potpuno druge neke osobe. Da li iste? To mi je apsolutno, mislim, za književnost dušu dalo, reklo bi se, jeli? Ali vjerujem da si ti to zapravo... Baš evo, ako imaš potrebu, da. Baš je ta... Kako takvi ljudi, mislim da su to napravili, da su to predvodili neki drumski razbojnici, ljudi koji su proveli mladost po domovima, popravnim domovima, koji su već imali neku povijest delikvencije, nasilja, patoloških nekakvih ispada i onda bi to bilo, onda su to rođeni ubojice, onda je to Tarantino, onda to nam je sve jasno. Ali ovdje nemamo posla sa ljudima koji su jučer bili divni susjedi, izlazili svako jutro na posao,
išli u komandu tamo u Banovinu, JNA, u Splitu, živjeli 10 godina u Splitu među Hrvatima, dakle, nikakvog, i onda takvi ljudi naprave Srebrenicu. I meni je taj moment bio nekako, on me najviše povukao da se bavim time, da pokušam shvatiti šta se zapravo dogodilo. I ima tu nekih odgovora, dokazivali su se novim gazdama, dokazivali su nacionalistima, željeli su sprati tu neku ljagu jugoslavenstva, ili kako su oni doživljavali to jugoslavenstvo kao ljagu u jednom času. Svega je tu, materijalnih je tu bilo da se naprosto spasi taj život koji u jednom času Beara je bio kapetan bojnog broda, pukovnik službe sigurnosti, KOS-a, jugoslavenski, dakle vrlo visoko. 91. dolazi, on mora ići iz Splita. Ruši se taj jedan svijet, jedan život koji je se činio da je nekako u svojim šinama i da će doći do svoje penzije, stana na Blatinama u Splitu i sve će biti lijepo. Jednom se sve to ruši. Ti ljudi isto traže neku vrstu pokrovitelja, neku vrstu sigurnosti. Ko će im dati stan, gdje će im dati stan, hoće dobiti neku penziju u Beogradu, u Titogradu, gdje će se... Tako da, taj je meni moment bio pokretač za ovu knjigu, da vidim kako je moguće da takvi ljudi naprave ovakvu stvar. Pitanje možda? Ja nešto pitati, da li kad smo već kod ovih ljudi, Beara, Mladić, tako da li te još uvijek proganja Praljak negdje? Pa nije on usporediv možda sa Mladićem i Bearom, po ovom zločinačkom potencijalu, nije to ni blizu, ali je svakako interesantan lik, isto u ovom smislu, zašto je tako izgledao njegov životni put nakon 90. Zašto on postaje to što postaje zašto Praljak postaje to što postaje nakon 90. Sin Mirka Praljka, najzloglasnijeg hercegovačkog udbaša, koji je unesrećio mnogo ljudi nakon Drugog svjetskog rata po Hercegovini, proganjajući ove koji su skrivali nakon tog rata. Meni je on interesantan u tom smislu pranja grijeha, pranja očevih grijeha. Nije to naravno cijela priča o Praljku, nije tu riječ samo o tome da je on se htio dokazati u smislu hrvatstva zbog toga što je njegov otac bio to što je bio, iako je bilo i toga. Ali kompleksan je to lik i on je meni interesantniji u ovom nekom smislu. On je tražio sebe, on nije bio kao Mladić koji je znao šta želi i kud želi ići. Praljak je naprosto htio biti važan. On je naprosto htio biti važan i bio je spreman na svašta da bude važan i da se vrati u Hercegovinu kao general Hrvatske vojske. I zbog toga da bi se vratio u svoje rodno selo kao general Hrvatske vojske bio je spreman na svašta. I to je njegova priča i utoliko je meni interesantan. Jako interesantan, ali kažem, nije on razina i nije on kompleksan kao što su, pa možda Beara najkompleksniji, čak i od Mladića kompleksniji. Mladić je isto jedan dosta jednodimenzionalan lik, to je isto jedna psihopatologija, čini mi se. Beara je, zato sam ga ja nekako izabrao da mi bude vodič kroz taj genocid. Čini mi se da je on najkompleksniji od svih njih, da je najviše kod njega ima svega i svačega. I nije ova knjiga sve ni rekla. Trebalo bi razgovarati s ljudima koji nisu htjeli razgovarati, koji su ga dobro poznavali iz tog vremena Splita, Jugoslavenske narodne armije, koji su se družili s njime, bili kućni prijatelji, koji nisu htjeli puno sa mnom komunicirati na tu vrlo šturo i uglavnom pozitivno o njemu. Tako da, mislim da je Beara književno najinspirativniji, a Praljak je vrlo interesantan lik, ako ništa zbog onoga kako je završio. Nije takvih smrti, nismo vidjeli baš puno u ljudskoj povijesti, povijesti čovječanstva, nismo vidjeli puno takvih ritualnih samoubojstava pred kamerama,
cijelog svijeta. Tako da, ja mislim da ću se, prilikom se bavim u ovoj zadnjoj zbirci priča na jednoj priči, ali mislim da je on tema kojom se treba i dalje baviti, kroz koju se može puno toga reći o nama. O nama, ne mislim samo na Hercegovinu i to, nego nama kao društvu u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, svima nama. Puno se kroz njega može stvari ispričati. Znači, ne ostavljaš? Pa, mislim da ima kod njega stvari kroz koje se može objasniti neke naše devijacije kao društva, općenito. Ovdje je bilo pitanje. A pitanje je zapravo da li je vama lakše priču ispričati kroz formu romana ili kroz formu scenarija? To je sad ovaj scenarij danas kad gledamo te medije, nove mini serije, pogotovo sad su popularne, puno veći prostor daje za razvoj likova i sve. Pa neko je to napisao, da su televizijske serije društveni romani 21. stoljeća. Ono što su, ne znam, bili Madame Bovary, Zola u svoje vrijeme ili Balzac, da su to danas televizijske serije. I sigurno u tome ima nešto. Jako su različite forme, jako su različite. Roman i televizijski scenarij su vrlo se razlikuju. Scenarij, ne samo televizijski, nego i filmski scenarij, nije estetski doživljaj. Vi kad čitate scenarij za neku seriju, scenarij nekog filma, ne uživate baš u tom čitanju. To nije užitak, to nije estetski doživljaj. To je neka vrsta konstrukcije, uputa, malo detaljnijih i malo boljih i malo, ne znam, dijalozima oplemenjenijih, uputa režiseru, i glumcima i svim brojnim ljudima koji dolaze nakon scenarija, kako da naprave seriju. To je to. A književnost, roman, priča, zbirka poezije, ipak neki zaokruženi svoj svijet. Više tu nema se šta, više tu nema ko šta dodavati. Valja, ne valja, nije bitno, ali to je zaokruženi svijet jednog pisca. A kad napišete scenarij, onda je to tek početak jedne priče u kojoj onda sudjeluje čitav niz ljudi, neki više, neki manje, koji svaki od njih tome daje neki svoj kreativni doprinos, ili bar trebao dati. Tako da, krajnji proizvod, znači ono što između napisanog scenarija i serije koju vi gledate na televiziji, je jedan užasno dug put i u tom putu se jako puno stvari promijeni. Od onoga što je napisano kao scenarij do onoga što gledamo kao seriju, promijeni se ne samo zato što puno ljudi sudjeluje pa puno ideja se vrti, pa scenarist odustaje ili prihvaća neke nove ideje, odustaje od svojih, ubacuje neke nove, nego naprosto doprinos umjetnički redatelja, direktora fotografije, svakog glumca, scenografa, kostimografa, čitavog niza ljudi mijenja stvar. Naprosto drugčije, stvar postaje drugčija. Postoji šansa da Beara postane film? Da. Ne kažem da bih ja volio raditi scenarij po toj knjizi, ali ako bi se neko uhvatio da teško je po vlastitom romanu, zbirci priča ili ne znam čemu, napraviti scenarij. Teško je jer ste vi već jednom ispričali tu priču na način na koji ste najbolje znali. E sad, ponovo tu priču pričati na neki drugi način nije jednostavno. Ja sam uvijek preferiram to da neko drugi, ako takav neko postoji, ako takav interes postoji, da neko drugi uzme tu knjigu, taj roman, tu priču, da je pročita svojom pameću, svojim očima i da u njoj pronađe neke momente drame od kojih se onda može napraviti film. Da to radi neko drugi. Ne bi imao ništa protiv ako bi se neko uhvatio da se tim pozabavi. Ja mislim da ima potencijala, samo to je užasno teška tema i vidite da se recimo o Srebrenici nije snimilo do nedavno, do Jasmine Žbanić i Kovadi Saida, praktički nema filma o Srebrenici.
Ili nema filma o Jasenovcu. Imate sad ta Dara iz Jasenovca koja nije dobar film, ali to su teme kojima nije lako naprosto, s kojima se nije lako nositi, ni u književnosti, a pogotovo ne onda i u filmu i u seriji, jer su to puno skuplji sportovi, da kažem, od književnosti. Da bi se snimila serija treba neko potpisati neki nalog da se isplati, ne znam, 1,5 milijuna eura da se snimi serija ili da se snimi film. A za roman, za zbirku priča, to su puno manji iznosi, puno lakše se objavi knjiga nego što se snimi film. Puno je, a kad su tako veliki ulozi u igre, onda su, naravno, neće se ući u nešto gdje nisu ljudi 100% sigurni da će se to prodati, da će se na tome zaraditi, da će se... Tako da ulazi puno više faktora u igru nego što kad je riječ o knjigama. Ima i tu puno faktora koji se opet, ali ovo je puno viša razina rizika, naprosto, da se puno više novaca može izgubiti ako je stvar promašena. Ivice, hvala ti što si nam bio gost. Ja ću umjesto odjave probati zaokružiti nešto, pa ću ti samo da me kratko prokomentiraš. Vezano upravo za ova pitanja koja su se tu pojavila pred kraj. Nismo pričali o novinama, nismo pričali o Netflixu, to su izuzetno bitne stvari. Ni ne moramo pričati u redu, dao si gomilu intervjua o tome, mislim da te publika jako dobro poznaje. Ali ono što je meni zanimljivo za kraj, vi ste imali snage, ti i tvoj tim, zapravo u jednom trenutku zaustaviti ove novine, iako ste imali zapravo temu koja je gotovo pa neiscrpna. Bavite se spregom politike, pravosuđa i medija. I iako ste nekako završili tu priču, ja to vidim kao onaj ventilator, ako smijem malo biti poetičan, vi ste to ugasili, ali to se vrti i dalje. Pa čujem, u Americi se zapravo otkupljena prava, radit će se remake novina za njihovo tržište. Sad ono što je meni zanimljivo, što ti očekuješ od toga, s obzirom da u Americi novinari, da se vratimo na to, jer ti si prije svega kažeš novinar, novinari su tamo koji pišu protiv vlasti, zapravo okarakterizirani kao neprijatelji ljudi, što je puno opakija stvar nego kod nas. Kod nas su novinari samo neprijatelji države, tamo su neprijatelji ljudi. Da. Amerika je mislim, jako je nama teško shvatiti Ameriku. Svi su gotovo svim američkim filmovima i serijama su novinari heroji. Gotovo svim. Oni koji se bore za pravdu, za istinu, za malog čovjeka, protiv sile, protiv skrivanja, protiv vlasti, protiv, ne znam. Ali u svakom slučaju heroji koji su pozitivci, koje ljudi trebaju voljeti, gledatelji trebaju voljeti novinare. I tako to uglavnom i je. I naša priča, naše novine nekako ruše tu herojsku priču o novinarstvu. Kod nas su novinari, u novinama su novinari pokvareni, zločesti, tašti. Malo ljudski. Ja mislim da su bliže istini nego ovi američki heroji. To je dvosjekli mač. Zbog toga su novine negdje dobro prošle, kao recimo u zemljama Latinske Amerike, gdje zaista nema ozbiljnijeg portala i novina koji nisu pisali kritike, uglavnom pozitivne, pohvalne o novinama, dok u Americi recimo skoro pa ništa nije izišlo novina, tu i tamo nešto. Tako da, različite su to kulture, različite su poimanje novinarstva, novinara, ali ja mislim da je ovo naše inspirativnije, jer ljudi su šareni, nisu ljudi ni dobri, ni heroji, ni zločinci. Ljudi su uglavnom, neka većina ljudi su negdje između. Neka masa koja nije striktno definirana nekim herojstvom ili nekom pokvarenošću. Mislim da je tako kod svih ljudi, pa onda i kod novinara. Nisu novinari ništa bolji ljudi od drugih ljudi, zato što se bave novinarstvom. Sigurno ne. Iako je bilo kod nas takvih razmišljanja da su novinari bolji ljudi, iznad društva, iznad moralniji,
ne znam, osjetljiviji na nepravdu. Ja u to ne vjerujem, zaista. Mislim, ne vjerujem. Previše sam se nagledao, uključujući samog sebe, slabosti novinarske, ljudske, da bih vjerovao da su novinari bolji ljudi od drugih ljudi. Ispred Gradske knjižnice Rijeka, ja vam se svima zahvaljujem. Pozdravljam vas, vidimo se uskoro, pratite nas, javit ćemo vam novu lokaciju. Tu je Tanja, da vam kaže 2 riječi. Tanja. Ja bih vam rekla sljedeću lokaciju, ali za početak bih se zahvalila na iskrenom i inspirativnom razgovoru na ovim visinama. Hvala svima vama što smo zajedno zapravo probili led na projektu Knjiga na nezgodnim mjestima. Sljedeće nezgodno mjesto je nogometno igralište Robert Komen, takozvano Inino igralište, 8.7. Korana Serdarević. Svi ste pozvani. Naravno, možete se nastaviti družiti na ovoj prekrasnoj terasi. Ima nešto soka iza, tako da, evo, ostanite još kratko. Hvala vam.